Pamirsa penataan Tukad Badung kepasti kayang ngelantur. Nanging ring war semakin durung kekawitin wangunan fisik nyane santukan wawu detail engineering design DED. Selanturnya wangunan fisik pacang kemargiang ring warse kalih tali selai likur sane jagirau. Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Gandhi Dananjaya Suwarke Mausang, penataan pacang kemargiang ring warsa kalih tali selai likur, penataan kekawitin saking margi Hasanuddin kantos Imam Bonjol, lantang penataan kerencanayang 500 meter, penataan pacang Nyaihang Tukat Kalimas ring Surabaya, tios punike taler kemargiang pengerukan, selanturnya neri sampun kebacikan genah inucap, pungkuran pacang kedadosang objek pariwisata konservasi tur pemberdayaan keramo irika. Punika taler kalimbakang pengeruhan keramane mangdo sida sayan ngresnain kewentenan tukat. Paiketandane taler sampun memperkanti sarang balai wilayah Sungai Bali penida ngenenin usaha mecikang inucap. Asmara Putra Bali Pos Kuningayang.